لا عفرینê zêdetir ji 20 girtîgehên nehênî hene ku jalî grûpên çekdar ve tên birê ve birin. Rêxistina mafê mirovan li Efrînê belav kiriye di nava wan girtîgehan de Kurd tên işkence kir. Li Efrînê zêdetir ji 20 girtîgehên nehêniyên komên çekdarin bi ser Tirkiye ve hene ku di wan girtîgehan de welatiyên Kurd tên işkence kirin. Li gor rapora rêxistina mafên mirovî li Efrînê tu serweriya yasayî û dadweriya wan girtîgehên çekdaran nîne ku welatiyên Kurd ji bo wan girtîgehan têne veguhestin û bi şêwazekî hovane li ser destê çekdarin dijberiyê tên işkence kirin. Li gor rapora wê rêxistinê her girtîgehek di destê komeke cuda de ye û tevahiya wan ji aliyê istixbarata Tirkiye ve têne birêvebirin. Ji wana girtîgeha veguhestinê li bajarê Efrînê di destê Bereya Şamiye de ye ku tevahiya girtiyan rastî işkenceyê tên. Girtîgeha gundê Beradê ku beriya niha baregehekî çekdaran bû niha kirine girtîgehek û ew jî dibin destê Bereya Şamiye de ye û li wê girtîgehê girtiyên jin jî hene. Girtîgeha dibîstana Keramê kevîntirîn dibistanên Efrînê bû dibin destê Feyleqa El Şam de ye beşek jê ji bo girtiyên jin hatiye terxan kirin. Girtîgeha dadgehê girtiyên jin ji tevahiya deverên Efrînê li wergirtîne di destê Bereya Şamiye de ye. Girtîgeha Meydan Ekbes li Raco di destê çekdarên Feyleqa Şam de ye. Mîta Tirkî serpereştiya wê dike mîne tevahiya girtîgehên din. Nîzîkî sînorê Tirkiye û ji 350 heta 400 zîndanî têde têne komkirin. Girtîgeha Miheta li Raco di destê Ehrar Şerqiye de ye û bi zîndana herî xirab li navçeyê tê naskirin. Bajarê Efrînê ku ji 18 Adara 2018 ve ji aliyê artêşa Tirkiye û komên çekdarên dijberiya Sûriyê ve hatiye dagîrkirin, li gor zanyariyên çalakvanan heta niha bêhtir ji 6500 welatiyên Kurd hatine revandin. Li ser destê wan komên çekdar jî rastî işkenceyên hovane hatine. Çarenivîsa gelek ji wan jî nediyar e. Ev girtîgehên nehênî ku li Efrînê hene û dibûne navbendên tade û işkenceyên mezin li hemberî welatiyên Kurd li Efrînê. Cömert Hemdû çalakvan ji Hanovera Almanya gelmine. Dembaş kekê Cömert kek Cömert bêguman ev agahdariya ku niha biriya Kurdistan 24 belav dibe. Girtîgehên nehênî ê ku tade û zilm û zoreke mezin li welatiyên Kurd tê kirin. Gelo agahdariya raya giştiya cîhanî heta niha ji vê yekê nebûye. Wekî çalakvan wekî ev rêxistinên ku ji bo mafê mirov li Efrînê kar dikin divê derbarê de gelo karî bûne hin raporan amade bikin. Bêz Ehmed carekî dubara bikin deng ew bû. Kekê Cömert dixwazim pirsa xwe dubare bikim niha wekî ku li ser ekrana Kurdistan 24 jî hate diyarkirin ku ev girtîgehên nehênî ku tade û zor dariyeke mezin li hember welatiyên Kurd li Efrînê tê kirin. Ji alî we wekî çalakvanan ji alî rêxistinên mafên mirovî ê ku nav Efrînê de jî kar dikin gelo tu rapor di vê derbarê de ji hatine amadekirin pêşkişî raya giştî hatine kirin. Belêdan baş silav ji we re jî ji destpêka ku Tirketine Efrîn dagîr kirine heta nayên ev çend rêxistinên mafê mirovan li Rojavayê Kurdistanê ne ve taybetî ev rêxistina mafê mirovan li Efrînê. Raportan berdewam çêdeke digihîne aliyê navdewletî tiştê binpêkirinin li Efrînê têne kirin bi belge dike. Aliyê navdewletî bi xwe jî bi rastî dizanin çi bi serê xelkê Efrînê tê ev komên çekdar komên diz ku bi ser Tirkiye ve hene çi bi serê Kurdê Efrînê ve û bajarê dîtînin lê aliyê navdewletî ji ber berjewendiyê xwe yên siyasî li ser mesela Efrînê piştguh kirin Efrîn danîne alîkî lê tevî ku dizanin û car carna jî raporan derdixînin lê raporên sivik derdixînin behsa rêjeyeke biçûk ji binpêkirîn ku derheqê Kurdan li Efrînê têkirin tê behs kirin lê tevî vê jî ev raporên ku em dibêjin biçûk têkirin Tirkiye ji ber wê yekî jî tirs dikeve dilê wan ji ber vê jî car caran komîteyan çêdeke li Efrînê yan fermandarên
کومن چکدار ارکدار دکه کمیتان چه بکن بچکی ظلم سر خلق عفرین کم بکن تبی کو کم نابیجی لباس کان لپیش راگ هاندن دبیجن اف ظلم و زوداری سر تعدال سر کردان ایکرن اف بن پیکرن هاتنا سنوردار کرن بن پیکرن تینا کرن بن پیکرن تکانن نه آوایی که ریک و پیکل دیجی گلی کرد لب خود تشتی راسی لعردیجی تیکرن یعنی آشکره و خیای کو گلی کرد تدا ارمانج کریه که جمر نها اف آگاهدارین کو مورگرتی گری دای وان گرتی گهن نهینی یعنی لی جهانی الکودری ببره ببه دی دنگی گلکی مزن بده اف کریارین گوته نکرن کریارین نمروانه بن پیکرنین ما فی مرووی ای هری بنمایی ای گوته نکرن گلو چما رایا گشتیا جهانی دوی بابتی دوبل ستاندارد جوت ستاندارد تفدگره نرخاندن اولی سر چیه؟ بله اوجی یک فدگره برجواندین هر ولاتی که کود کریز سوریه دا بجداره چه امریکا روس به ترک به ایران بخوا به رژیم سوریه بخوا بجیش نها الجم وان ولاتین که مناوی وان گوتنه اینا عفرین ند ناف کاغذ وان دنه که سر مثلا عفرین ترکارا بسکنن که چماش بر مثلا عفرین وانیه جبر کو کتن عفرین به دست ترکیه بخور کفتن بو یعنی روس ته بون ایران ته بو ترکیه بو و عالی کی نارا سراش رژیم سوری ته و جبر رژیم نکاری تشتی بکلی روسا به ترکا و ایران را کفتن چکرن اف عفرین کتن وی عالی اف مسئله جوی حتی کنگی درج بکی حتی ناجی کس تزان لی عالی پیوندیدار عالی ناو دولتی تزان راش عفرین نتنه لجبر کو عفرین نبقى او قاسي لجوان نجرين كوا كان بيجي مثلا هرما جزيره الرجاوي كردستان الوي داري بترول هي امريكي الوي داري خرد كان جوي داري وناقشن للعفرين بيجن بترول تشتنا نجي كي استراتيجيك جا امريكا يان روسا الوي داري استراتيجي بكرن ريل بار تركيا الي كي دي برن كو افرو شهان الوي داري خرابترنا بيان في اوي وصانه كي جمر دخوازم ويكي يعني از بزانه بمنها دیالوگا کردی ریودیش کو پارتین یکیتیان اجتماعی کردی هر وها انجمنان اجتماعی کردی لسوریه اف بو نزیکی ساله که ده دیالوگی دنه گلوبان آلیان کاری بوید وی درباره ده رای گشتیا جهانی آگاهدار بکن هر وها ده پلاتفورمین سیاسی ده و بکن که اف روشا عفرینی وری روژه و پلاتفورمین سیاسی کنفرانسی نابنته وی هلا حتى هاي وقت کو بيتري صار كي اف ديالوج نبرا هردو اليان بردوما لبراسي افتشتي حتى هاتيه كرن تند اليه تيوريه يعني اليه نظريه تشتكي براكتيك هردو اليان و بهفرا يبقى اواي كي هبش ناتيه كرن نسر مثلا عفرينه و يانجل سر مثلا رجاوي كردستان بگشتي بجي او خويا يعني اف ديالوج بروسه كي درجه دمك جرا دخازي حتى الي هبتو بكن جبر هردو اليهن متمانه و باوریا به هفدو تیدتنه جار بجاران پروبلم یانجی کشه وان به هفدو را درد کبن ده حتی نها هر دو آلیان نکاریبون کاغذ که هفبش درباره اف باجارن کو هاتنه داگیر کرن چه عفرین به چه سریکانی به چه گریسیپی به نکاریبون کاغذ که هفبش درباره روشوان هر سه باجاران دا پیشکشی آلیه که نف دولتی بکن یانجی راست راست ج ترکا را بیجن اف باجارن کردانه دبه یک دو سه چهار ام وانتشنا ام خوازن لی حتی نها عالی کی و نهات یک کرن پراستی جین افجی کماسی که جار کی وان را جوانتین خواستن اف پارتین کردیش 57 هاتن آوا کرن یعنی دورو که وان دورو درش هست لی اف کماسی کرنه دبی پارتین میکر روجاوی کردستان دبی جوی داری اکتیو خوش وی روشا قلص درخینن کارم بیشتر بهتر اکتیو بن بهتر د عالی دیپلماسی عالی نف دولتی رو بهتر کار بکنه کو کاربن بلکی کاربن تشتکی خلق وان هر سه باجارن داگیر کری را پیشکش بکن نها کی جمر هر وها اف عالیین کو وابن پیکرناند کن وکی ارتشا اجتماعی ارتشا نتوی برین آویوانا ارتشا آزاد بو گریدای اپوزیونا سوریه نه اف کسی گو وان کریارا دکن چاوا دکارن پیش روژکی دموکراتیک پیش روژکی اوله پیش روژکی باش جبوی سوریه دابین بکن گاوا کن دی وان گرتیگه هم ده ایرو گاوا گو ندست هلاتن وان کریارن هم بری ولاتین کرد انجام دیدن هلا يعني وقت قلت يعني اف
اف کومن هم چاکدارن هم کومن دزن جلوه داری او بخوش دزانن ته پیش رو جوان د سوریه یا نوده تنه ورکو پرانیا وان چاکدارن نجا ارتشا رژیم سوریه جدا بونه هاتنه تبلی وان ناوی و بر ارتشا آزاد بون ها ترکا جیرا گوارتی کری ارتشا نشتمانی یا سوریه آزاد یا ناوی کدی او خوش دزانن پیش رو جوان تنه جبر بچی ترکیه دکاره وان چاکدارن وان دزانش خوره بکار بینه جبو بجی کرنا پروژه خل رجاوای کردستانی او جو وقت چوال عفرین و لگری سپی و سری کعنی جلوه دکه چاکدار بخود دانن پیش رو جوان تنه یعنی زانی بانا پیش رو جوان لسوريا بكشتي هي بيشروجا سوريا ده خلق اخ سوريا بر ندادان بر خو ندادان اذربيجان وولات ديان اذربيجان چه ليبيا يان چه لدارك دي بيجي جبر به چقدر دار كان بخود زانه بيشروجا وانتنه يعني كومك دزن اگر نه ایرو با اگر نه سبب و ده سبب يعني د بيشروجا ده يعني خويا بيشروجا وانتنه افتانه ایرو مانه وک بازرگان شرم د کریزه ده درد کابن ترکیه مفاجئه هبونه وان دگره پروژه خوب جیتینه او جلوه داره چقدر بخوجی اندس بخوجی سوده دگرن دزی و تالان کرنا مالن خلقی کل آلی که یا بهتر جه خرابتر کو کینا کوان لسر کردا هيا يعني تشتي کو ايرو بسر عفريني دته نو وقتش لسر عزاز لجرابلس لبابت يكرن هر چو قاسي بيجن همان جروب ان چقدر لباجارن عربين بندس تركال سوريا د جهانه لتشتي کو ام دي بينل سر عفريني تكرن يعني جماريات دجاتیا کردای تنکرنا کردانه در خستن کردان بزوره یعنی کردان اگر نه بزوره چکان بهجی بزوره دو پیچ آبوری به جبر یعنی جبر آبوری کرد نچاب بن آخا عفرین بردن و در کف مدار و بیوار و بجی ببن و مال و ملک خوشی عرب و ترکمن باجای دیره بیله. بله سپاس بود جوبرت حمدوش چالاک وان جهانو ورا آلمانیایی ترگل من. درباره شاندنا هفپیمانان جالیکاریان سربازی جبو روجاوای کردستانی و روشا اولکاریا روجاوای کردستانی هفکار من اکرم صالح قامشلو لگل منه اکرم او آلیکاریان کو درباسی روجاوای کردستانی بونه هر وها روشا اولکاریا روجاوای کردستانی نهال سر عرده آگاه داریان شتور بگرم فرمو جمال سلاوش خواه اف کاروان آلیکاریان گو جهیلا هفپیمانیان اف دولتی درباس روجاوای کردستان دبن امنکارن بیجن همی آلیکاری بو هیزن سوریا دموکراتون و رادستی وان دبه لی بیتر امکارن بحث بکن دواره گوهرتنک نورمال ده گرین چافدیری اینوان گوهرتنا هیزای ادنافبرا هر دو آلیان ده ام بیجن حتی نها دسپیکا سالا 2021 و دو کاروان حتی سه کاروانان درباسی دوری بونه بهجماره کمازن بیتری خودشون بارگاه شدادی بارگاه گلباشوری حسکه دکه و هروها بارگاه قصرک یا گو سر امفور انگورکان دولتی لروجهالاتی باجاری تلتمر دكفا هروها بارقها تلبيدر جو بري ويناي بنيزي حفت حتى 8 كيلومتران بيتري وانا اف تيمين هيزن امريكي وتايبت بوان او هيزن تايبت جول بارقها شداد دمينن هيزي خود دن جوهرتن باوايكي بردوام الدافره او بيتر كاروان الي كارين ديچن الي ديرا زوري جو يك جمزنترين بارقهن امريكيان ويدري هيا لكارقها عمر يا نفطي و غازل ويدري مزنترين بارجهن جبر جو حتى نها اوبراسيون هفبيمانيا ناف دولتي لقل هيزن سوريا ديمقراط دجيري خستنا داعش حتى نها بردوام من امتفدا دزانن جو دورا ديرا زوري يك جدورين جو داعش را دوركا پرگنجاو دا جو چالاكي خون بكار بيني بهترين دور جو چالاكي داعش و كرياري وين لي بردوام حتى نها دورا ديرا زورية چه دريكا چاندنا ماينا لسريكان وبكار آنينا چكين ين بيدنگل ديجي كسان ديجي سروكن انجمانين خوجهيل ديجي شروان هيزن سوريا ديمقراط ديجي روسي بيو سروكن ايلين دفري افهمي باوايكي بردوام راستي ايريشن شان رازان ين داعش تن حتى انها او دفر بدما تمامين هاتيا كنترول كرن تايبت السر ريكا گوبتيب نافكن ريكا خرافي گوج باجاري حسكي يكسر
ناوچه باجاری دیرا زوری اگر ام بگهن دورا کارگاه عمر و انگو زویه عمر چند باجار سرکه هنه وکو هجین وکو سوسا وکو شعفا وکو باغوز وکو شحیل اف همی باجاران داعش تیده پرچالا کشبر ولو حتی انها هفبیمانیان اف دولتی دگوتارا خود و دهابونا خود تکزیل سر شر دیجی ترورت که واتیاوی داعش حتی انها خلق بآوائي كيم بيجن سري صدي صد فنجريان وان باجارن جو حمي سرچمي فراتت كفين جبر بردواميا كريارين داعش حتى هذا ورا باغوز يسوس حتى ها ماينن شونا داعش الباشخو هشتن اوجي حتى ها تمامي نهاتيه كنترول كرين لقل وينا افنا كوكين لو جول كامبا هوليجي تشد بن جو اوجي بردوامي كريارين داعش يرا بآوائي كي بردوام کشتن لوی کامپی هیا گهشت آستا گو در مانچین بدنگ بکه و دست وان مالباتین داعش ده گو هجمارا کوای مزن هیا بحث بکن تفی جنان تفی زاروکان نیزی 11000 کسی لوی کامپات مینن گو تیب نافکرین کامپا آن گو بشی مهاجرات مهاجرین شخو گو و گو تی ناسکرین او کسین ینج در وی سوری و تفلی رخصنا داعش بون پشتی رزگار کرنا با غوزید سال 2019 او نه هاتن خرادستی هزن سوریا دموکرات کنش خو چکدارین وان حمو زندان ریفبریا خسر دنا گولوان جیب آوای کی بردام گلک لاکوکی و آلوزی درد کوین لباجاری رقای امتکارن بیجن گوروش اولتر باشتر جبر هبونا یا بهز یا هفپیمانیا ناف دولتی یک یا دوامین جی او آرامیاج علی خلکی و هاتیه سپاندن و هجمارا كيم يا شانين رازاي ناعش جبرولو ناكوكي وبرزغريكن جول باجاري رقاي درد كيفن كيم ترن حتى نها بتريو خا هفبيمانيا نفدولتي جرانيه د باجاري رقاي دمجاري نو افاكرني ده وسباندنا اولهيه واراميه بروفاجي ديرا زوريغو حتى نها باواي كي بردوام او كريان چكدارين داعش درياشاني وين ير رازاي ده بردوامن مليه هفکاری من اکرم صالح لسر روشا اول کاریا روجوای کردستانی و شاندنا لیکارین سربازی بو روجوای کردستانی شقامش لول گلم. وزیر پشمرگه شورش اسماعیل ده پیامک ویدیویی ده بحثا پینگاوین چاکسازی وزارت پشمرگه ده که او رادگ هینه وانگ پینگاوین باشین چاکسازی آویتن و اف پروسس بردوام جیده به تا استنگی یک جی وانج و یکی سسناکن. هر وها شورش اسماعیل گوت